haya moja kwa moja uweze kupata faida iwapo hukuweza. Timu ya Bururi Harambee Stars umuthi igubataraga ndagika cia nyongerera ikerekaini ria final ngucanio-ini cia CECAFA thutha wa kwandikithia uhotani kugerera mikwanjo ya penalty magithaka na timu ya Zanzibar ngucanio iria ithakirwo kiaro-ini gia Kenyatta County ya Machakos. Lizo kulia Harambee Stars kwa kucheza uzuri sana. Harambee Stars niyo matongoririe kuhutia neti kugerera mukwanjo wa free kick wa muthaki Ovela Oching ndagika-ini ya gatandatu. Thegia Harambee Stars gukorwo matongoretie thiini wa gibindi kia mbere maundu magaruruka gibindi gia keri ndagika-ini ya 87 riria mukwanjo wa muthaki Hamis Musa ugutirie neti na kuiganania undu uria ucungiriirie ngucanio ino kuongererwo ndagika ingi 30. Moja. Ndagika-ini cia nyongerera muthaki Masud Juma ahutia neti ndagika-ini ya 97 na ndagika 3 thutha ucio muthaki Hamis Musa aiganania maundu undu uria ucungiriirie ngucanio ino kwamuranio na njira ya penalty. Uhotani wa Harambee Stars wonekana kumana na mikwanjo ya penalty ya athaki Jokins Atudo, Ogunga Orasa na Odhiambo Onyango. Oho muthaki Patrice Matasi ni akorwo agitugwo na ngoge ya muthaki mwega wa ngucanio ya umuthi na oho kuheo ngoge ya Golden Glove. Mimi naweza sema kwamba ilikuwa ni teamwork because tumeprepare, coach ametupa moral, imekuwa kama teamwork. Timu ya Uganda irikirie iri namba 3 thutha wa kwandikithia uhotani wa bao 2-1 magithaka na timu ya Burundi. Rigukorwo riri rita ria 7 Kenya kuyukia uhotani ngucanio-ini cia CECAFA. Rita ria muthia kuhotana ari mwaka wa 2013 riria ngucanio icio ciatabanirio guku Nairobi. Timu ya taifa nchini Kenya kuweza Girifotera Kameme TV, jitagwo Mwihaki wa Ndogo.